دم باش بینرن هجا پشتی بهتری هفته که ج راگهاندنا ریکفتن و اگربسته که دنابرا هزین سوریا دموکرات حسده و حکومت دمکیا سوریه دا هنجی خلک نافچه کردی لباکو روجلات سوری گازنان ج دورپیچه که تندا گندو باجارن خودکن به تایبتی جی باجار کوبانیه جبو شیرو وکرنا و مجارین ها پارزر عبدالله امام ج المانیایی بمرایه ما مسا عبدالله امام نها وکو پارێزەرێکی ji bajarê Kobaniyê rewşa bajêr roja îro çawa ye? براستی روشا باجر گلکی خرابه یعنی هم چه قاسه شروع بکن جی هم نکنن یعنی ما فی وی روشه بدنی دیش برکو دور پیچ کرنه که جیان خلکی را هاتی فرض کرنه و بو چند هفته نه چند روزن و دور پیش کرنه هیچتیه که خلق تی که به حالی که گلکی خراب و تایبتی دوی سرمایه زوستانه دا و دبن برفه دا و خلک گندان جی هندر باجر دا گلک کوم بون یعنی جمار زیاده بو جه کتی دا بجی ببن نما بو گلک جوانات د شهر عند شفامان دا درازان و د عربین خدا درازان دمان یعنی دوی سرمیدا روشک گلک خراب بو و لگل تنبونا پیدوین جیانه جبرکو دور پیچکریه یعنی پیدوین جیانه جخوارنه درمان حتی انترنت یعنی هاتیه قد کرن خلق د روشک گلی کی خراب ده و حتی نهاجی بردوام مخابن بحث یعنی بردوامی اوه جالی قانونی و توکو پارێزەرێکی یعنی آلیان آلیان شر که اگر هم کاربن وان بناو بکن آگربستک را گهاندنه اف بیتری ام بیژن هفتیه که جی ریکفتنک ایمزه کرنه یعنی جالی وی قانونی و چما اف یک بردوام دبی یعنی نرینه وی قانونی چیه لگور نها بردوام کردن بخوا یعنی مجارک سیاسیه نه مجارک قانونیه ل فرض کردن او دور پیچ کردنه یعنی تنکرنا عرضه لخلق سیویل و تنکرنا یان قد کردن پیدوین جیانه جسر خلق سیویل به هندری یعنی در روشا شردا اوا وک جریمتک شرط حساباندن یعنی لگوری یاسای ناب دولتی یا انسانی تی حساباندن اب جریمتک شره یعنی نها شر دبن لحر در شر دبن ل دوی هند وقت دوی هنک رگلین خو هنک یعنی ضوابطین و هند دوی وی شری سینوران جرا دینن دوی نزیکی سیویلان نبن دوی پیدوین جیان نین قد کرن دوی یعنی ام بیژن دورین یان جهن کو خدمت خلقی دکن خدمت سیویلان دکن نین آرمانج کرن اف کار کو ببه یان وقتی سیویل ورن آرمانج کرن اواد دوی جریمتک شر به پی یاسای ناب دولتی یعنی اف جریمت جی محاسبت سر چیه دبه چه قاصد ریش که جی نای به زمان یاسای بیجم تقادم به تقاعد ناچه یعنی نای کشتن یا نامره باشه مامس عبدالله یعنی اف یعنی بهتر استوباریه کیشان آریه کو به یکی پیک بینش بر نرینا حکومت دمکیا سوری جی او کو یعنی او دور پیش کردن جب آری وان و وکو بیژن وکو بریار نهاتی استاندن لدیار لگور چالکوان هرم دیویژن کو او هگر گروپن یعنی هگر ام بیژن ایلو عشیرن هرم او بهتر فشارت به درباره دادی کن نها ام نکانن یعنی جمره نگلک پیوسته ام بیژن بریار سیاسی یان لشکری هیا یان تنیا لسر عرضه دور پیش کردن هیا او گروپین چکدار این کو هاتنه شر بکن یعنی او خلکه و دوره دور پیش دکنه اوا هیا یعنی امریکانن بیژن تنیا و او گروپ ناجی بسر د سلاوی و گریداینه او کسین کو چک را کرنه او چک دارین در دوره و دوره یعنی گریداینه به وزارت دفاع شامه را هجار اف بر پرسیا شامه جور داته بر پرسیا یاسایی جور داته اونا تابعی وینه هجار چه جریمتین کو اف کسنا بکن لسر ویت حسباندن باشه گلک چالکوان بحثا هن کریارین دزین و تالان کرنه دهان گندن باشور کوبانی کرن یعنی او یک چاوا دکاره او بیژن ور نزی کرن او خلک کجوان گندان درکتین هاتن نوا کوبانی لوی دره بیسن و برن یعنی او راپورتانه چاوا دکارن ام بیژن مرید کار جاری یاسایی و جوان و نزیک ببه افجی جریمتک شر لتنشتا آکو مگوتی یعنی دور پیچ کرن تشتک جریمتک و تالان کرنا ملک خلق سیویل اوجی جریمتک شر یک دنه یعنی اوجی همان پیوانه تی پیواندن
امکانم بیجن به یا ناف دولتی یا انسانی او چه قدغه چناب سیویل ورن آرماش کرن و ملک وانجی چناب ورن آرماش کرن ورن تالان کرن اوای وک آبره باشه یعنی هگرم بدن برچوان کو اف رکفتن هاتی امضا کردن و عالیان یعنی ام ببیجن چه سیاسی به چه لشکری به هفده کرنه نه وکو پاریزر کی چارەسەریya vê rewşê çi ye yani demo dest divê îro çi were kirin ها وەک پارێزەرێک بوارێ یاسایی دا ez kanim tenê yani bêjim ev cerîmetna divê werin tewsîqkirin dokumentkirin û paşê jî hîcar merokanê wek dosyeyan li ser vekê li pêş dadgehan dadgehên niştimanî dadgehên derve yanî divê kar li ser bibe û wek min gotî jî ev cerîmana bi teqadumê namrin yani çi qas dirêjkê merokanê bi dûv keve û berpirsiyariya wê kî radike û kî hîcar qerebûkirin divê bibe civa xelkê sîvîl re ev giş divê em hesaban jê re bikin di pêşerojê da ev di buwarê yasayî de lê duwarê siyasî da ew meselak dine hîcar eva dibe karê navbêna her du layanên şer da ku durdune ku zêde ne divê ew li hev bikin li hevkirinekê bikin û heger çi li hevkirinê bêjî di buwarê siyasî da divê di her halî da medenî sîvîl werin parastin divê yani milkê wan jiyana wan pêdiviyên jiyana wan werin parastin û nêzîkayî jê çê nebe nebine armanca şer nebine wek edatekê ji bo ku hevdû bişkeynin di şer da divê medenî werin wek divê tehyîdkirin ji şer باشه مامۆستا عەبدەڵڵا تایبەتمەندیە bajarê Kobanî çi li ser asta siyasî û çi li ser asta vê dorpêçkirinê تایبەتمەندیە bajarê Kobanî çi ye divê krîzê bi giştî de rastî Kobanê ji xwe wek cîgeh hindekî taybetmendî heye ji ber ku demê tê dorpêçkirin yanî gelekî dikeve halekî xerab ji ber ku ji alî bakur da Tirkiyeyê rê lê naye vekirin û ji her sê aliyê din da jî yanî aliyên ku êrîş dikin car ev kesên ku şerî Kobanê dikin xuya wek ku toleke wan li Kobanî heye dixwazin wek heyfekê helînin û em zanin ew kesên ku wê çaxê 2014 da hatine şikandin û Kobanî ji wan hate rizgarkirin û paşê di sala 2019 da li Baxozê dawiya wan hat beşekî mezin ji wana hîro wek kes hîro beşekin ji spaya ku anha êrişî Kobaniyê dike ye yanî wek kînên wan ên wek kes bi Kobanî û xelkê Kobanî re hene ev jî cihê me tirsiye ye gelek spas parêzer Abdullah İmam tu ji Almanyayê bi me re bûyî mala te ava spas